Nyuma yuko tuganiriye ibya Bartazali Ebanga Ingonga wo mu gihugu cya Guinea Equatorial kubera video zagiye hanze asamba n'abagore 400 abagore kandi bagiye bafite aho bahuriye n'abayobozi b'iki gihugu uko bamwe hari bashiki ba president babyara be aba pasteri abantu bagiye bakomeye basambana n'uyu mugabo ibyizi video n'uyu mugabo ikaba bitarasobanuka rero urukiko rwamugize umwere ruvuga ko uyu mugabo ibyo yakoze ntawe yafashe ku ngufu kandi ko aba bagore nabo batari batoya kandi ko nta ndwara zandurira mu bonano mpuzabitsina uyu mugabo afite bimaze kuburujijo rero aho umugore we nawe yagaragaye mu mavideo atandukanye ni mbere yuko umuryango w'uyu mugore umusabye ko yatandukana gore kugira ngo baheshe ishema umuryango wabo bareke kwihuza n'uyu mugabo wagaragaye muri aya mavideo uyu mugore akanga gutanga gatanya ku mugabo we akavuga ko atazatandukana n'umugabo we bo rero bagira ngo baharanire ishema ry'abana be barinde umuryango wabo isoni we n'umukobwa wabo ndetse n'abuzukuru ariko rero umukobwa wabo yarabyanze ubu rero hari gucicikana video z'uyu mugore nawe asambana n'abagabo batandukanye bega igihugu sinzi ibintu biri kubera muri iki gihugu cya Guinea Equatorial impamvu bashyira hanze video muri baza abana b'uyu muryango muri baza kavuye bari guteza mu byukuri ibiri kuba ntahandi wenda n'ahandi birahaba ariko kuba babisohora bakabishyira hanze byaba ari byo byaba atari byo ntabwo ari umuco byatumye rero nibaza byinshi kuri iki gihugu mbese abantu b'iki gihugu bameze bate iki gihugu bundi ni gati cy'igihugu abantu bakora ibintu nk'ibi basohora amavideo nk'aya y'urukuza soni abana bakareba abantu bakuru bakareba umugore n'umugabo kimwe bari bateye umugabo amabuye bavuga ati uyu mugabo ni gati ki yarwaye mu mutwe ariko se umugore nawe arwaye mu mutwe umugore nawe ese cyangwa umugore yarabimenye amaze kubimenya nawe ajya kwihimura ku mugabo hari ibihuha bivuga ko rero abantu bo muri iki gihugu bundi bakunda kugira umuco wo kwikamera mu gihe bari gukora mene ibi bikorwa ubwo rero haribazwa impamvu y'uyu muryango bo ntacyo bitwaye ni bakuru nibo babikora ariko se abana babo urugero ruri guhabwa abana n'uruhe iyi societe imeze ite ubuzima bwabo bumeze bute iki gihugu bundi kimeze gute iki gihugu niki nibyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi guhaye karibu ni Devo Tuwase iyi ni The Voice Live ikaze nizere ko meze neza nanjye mwize neza izere ko ukomeje kumererwa neza nshimira mwese mukora subscribe mwereka uruhare rwanyu muri biganiro dukora mutwereka ko mudushyigikiye nyamuneka ibyo mukora ni ingenzi kandi turabibashimira vraiment muri abantu b'agaciro batarakora subscribe namwe rwose mwayikora ndakintu bitwaye nongere guhikaze tugiye kuganira byinshi kuri iki gihugu ibyo nabashije gukusanya ku mbuga zitandukanye bagiye bandika kuri iki igihugu giherereye muri Afrika yo hagati kikaba gifite metero kare 28,000 akaba rero ari igihugu cyakolonijwe n'igihugu cya Espagne kikaba cyaraje kubona independence iki gihugu rero gituwe n'abaturage kuri muri uyu mwaka wa 2024 na miliyoni 1 n'abantu 900 n'ibihumbi 691 akaba ari abaturage rero batuye muri iki gihugu ndetse kandi murabyumva ko ugiranije n'ubutaka bafite aba n'abaturage bakeya kuko nazwe twenda kugira ariko kandi twebwe tugize muri miliyoni zirenga 12 urumva ko rero iki gihugu ni gitoya kandi gituye n'abaturage bakeya cyane ugereranyije nuko kingana aba baturage rero b'iki gihugu bakaba babarizwa mu bwoko bitwa Bioko kandi iki gihugu kikaba cyarabonye independence mu 1968 nyuma yo gukolonizwa na Espagne kiza kwiburwa rero na president wacyo wa mbere bita Francisco Macias Nguema uyu mu president wiyise ubihe byose mu 1972 avuga ko hatazava ku buyobozi bw'iki gihugu kugeza apfuye kandi ko ari buzayobora yaje rero gukorerwa kudeta na mwishywa we mu 1979
n'icyenda uwitwa Theodora Abianga Nguema Basongo uyu yahise ajya ku buyobozi bw'iki gihugu kugeza na n'ubu. Aba perezida bombi ari Francisco ndetse na Theodoro bose rero imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ntabwo yahwemye kubita abanyagitugu kubera imiyoborere yabo. Uretse ibi iki gihugu cya Guinea Equatorial kikaba gikungahaye cyane ku mavuta kuko nicyo gihugu yifite amavuta menshi mu bihugu byo mu butayu bwo munsi ya Sahara. Angaha akaba ari naho haturuka ubukungu ndetse n'ubukire bw'abayobozi b'iki gihugu kuko abaturage bo babayeho mu bukene bukabije nubwo ari bakeya ariko kandi bafite n'ubukene bukabije. Kubera ubu bukene abaturage rero ntago babasha kubona amazi meza ndetse abana benshi bakunda gupfa bari munsi y'imyaka 5 kubera ko batabasha kubona ibikwiriye ndetse batabasha no kubona ibibatunga. Umurwa mukuru w'iki gihugu bawita Malabo ndetse no muri iki gihugu kandi bavuga indimi zigiye zitandukanye zirimo Ikinyespanye, icyo bita Fange, Bubi, Igiportugal ndetse n'Igifaransa n'izindi ndimi hariya. Abenshi mu baturage bo muri iki gihugu ni abakirisitu, abandi ni abayisilamu, abandi bagiye babarizwa mu yandi madini yaho atandukanye. Iki gihugu kandi kigizengurutswe n'ibihugu bibiri ari byo Cameroon ndetse na Gabon. Iki gihugu kandi kigizwe na hamwe mu butaka ahandi akaba ari ibirwa mu butaka rero ahari ubutaka naho bita Riomuni ahandi ni ibirwa bitanu harimo icyo bita Bioko ndetse ahangaha muri Bioko hakaba ari aho Malabo iherereye wa murwa mukuru w'iki gihugu. Nabwiye ko bari kubaka aho murwa mukuru zawuherereye hari ku butaka atari mu birwa. Kubera rero ubukene n'ibindi bibazo abaturage bahura nabwo nubwo igihugu cyabo gikungahaye ku mavuta ndetse ubuyobozi bukaba bufite n'amafaranga menshi, abaturage bo muri iki gihugu imyaka y'uburame bwabo abagabo barama imyaka 59 ubwo ni muri moyenne cyangwa se ugereranyije n'imyaka abaturage b'iki gihugu barama, naho abagore bakaba barama imyaka 63. Perezida w'iki gihugu rero ari mu baperezida bayoboye igihe kinini kuko amaze ku butegetsi imyaka 40 yose guhera mu 1979 amaze gukora kudeta kugeza na n'ubu rero ubungubu kandi umuhungu we akaba ari we vice president bivuga ko mu gihe ise yava ku butegetsi uyu muhungu we azamusimbura. Vice president w'iki gihugu akaba n'umuhungu wa president uriho yitwa Theodoro Nguema Obianga akaba ari we vice president akaba binavugwa ko rero uyu ashobora kuzasimbura ise ku butegetsi bw'iki gihugu. Ikindi wamenya kuri iki gihugu nta tangazamakuru ryigenga rihari rigaragara ahubwo leta niyo imenya ibijyanye n'amakuru kuko iyobora radio na televiziyo by'iki gihugu. Ahangaha akaba ariho abaturage bakura amakuru, nta bya online ndetse nta bwisanzure bw'itangazamakuru kuko baba batemerewe kuba bavuga nabi cyangwa se ngo batanga amakuru asebya igihugu cyangwa se avuga nabi ubuyobozi bwabo. Iki gihugu rero nicyo kivuga Icyespagne muri Afrika, kikaba kandi gifite uburyo giteyemo kubera ibirwa bihari, amazi, akaba ari ahantu heza abantu bakunda gusohokera ndetse bakaba banatemberera. Kubera ko gikungahaye cyane ku mavuta bikigira igihugu gikize muri Afrika kandi gifite ubushobozi bwinshi nubwo abaturage bafite ubukene nanone bukabije. Iki gihugu kandi gifite ibyo twakwita amoko atandukanye harimo ayo bita Fangi, Bubi, Andowe. Aya rero ni amoko aboneka muri iki gihugu y'abaturage bagituye. Kandi kizwiho kuba gifite urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye birimo amashyamba,
amasavana n'ibindi bintu bitandukanye by'ibinyabuzima, amaparke kuko bafite parke izitiye abantu bashobora kubonamo inyamaswa zitandukanye zirimo inguge, ingagi, intare n'izindi ziboneka muri iyi parke y'iki gihugu. Abaturage muri iki gihugu kandi basigasira umuco wabo mu bijyanye n'indirimbo, imbyino, mu birori bitandukanye bagenda bakoresha imbyino zabo ndetse n'indirimbo za gakondo bigaragaza mu kusigasira ndetse no kubika amateka y'igihugu cyabo. Igihugu kandi cyavuye mu ngoyi y'abakoloni kibona ubwigenge bwacyo mu 1938 mu kwezi kwa 10 ku itariki 12 nibwo bizihiza ubwigenge bw'igihugu cyabo. Iki gihugu mu bijyanye no giteka ibiryo bya Kinyafrika ariko kandi kikanateka ibiryo by'i Burayi kubera gukolonizwa na Espagne bigiye bivangavanze ugiye ntabwo wabura ibyo ufata. Igihugu kandi kubera ubukene bw'abaturage nubwo gikungahaye kuri ku mavuta, abaturage ntago biga, usanga benshi batarize kubera kutagira amashuri, abantu ntibige, ugasanga abantu batize ni benshi muri iki gihugu. Iki gihugu kandi gifite ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru. Ikipe y'iki gihugu bakaba bayita Zanzibar National, akaba ari ikipe rero yagiye yitabira ibikombe bitandukanye byo muri Afurika ndetse n'iyindi mikino itandukanye. Igihugu kandi kubera ibinyabuzima bitandukanye, urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye biba muri iki gihugu, kuba haba ibirwa bigiye bitandukanye, ibi bikurura abakerarugendo benshi. Iki gihugu rero kizwiho kugira abakerarugendo benshi kubera ubwiza bw'ibinyabuzima, amazi atemba n'ibindi byinshi ndetse n'umuco waho, bituma rero abakerarugendo baza kugisura. Iki gihugu kandi mu bijyanye na sinema n'ikorwa ry'amafilme naho birahari kuko abantu batangiye gukina amafilme ajyanye n'umuco, kuvuga amasitari atandukanye, naho rero ibintu bya filme bigenda bizamuka mu rwego, biva ku rwego rumwe bijya ku rundi. Iki gihugu kandi abaturage baho bakunda ibiryo bita sagambe. Ni ibiryo rero ngo bikundwa cyane muri kiriya gihugu, biba bikozwe, haba harimo ifi ndetse n'imboga n'ibindi birungo. Iyi sagambe rero ni ikiryo gikunzwe muri kiriya gihugu. Ugize amahirwe yo gutembera muri kiriya gihugu, wazacyaka muri restaurant cyangwa muri hoteli waba ucumbitsemo. Kuko nabikubwiye ko kandi iki gihugu gikungahaye ku rusobe rw'ibinyabuzima, ugenda uhasanga inyamaswa zo mu ishyamba zitandukanye, zirimo imbogo, zirimo intare, zirimo ingagi n'ibindi bigiye bigaragara muri iki gihugu kandi bigatuma abakerarugendo bahasura kugira ngo babirebe. Rero mu ndimi gikoresha zemewe mu gihugu ni Icyesipanyol, Igifaransa ndetse n'Igiportugal. Izi akaba n'indimi zemewe gukoreshwa n'ubuyobozi ndetse kandi zikaba arizo zikunda gukoreshwa officiel. Mu bindi biteza imbere iki gihugu harimo inganda zikora ibya gaze, ubuhinzi ndetse n'amafi, biri mu bintu bizanira amafaranga iki gihugu, ndetse n'inganda zigiye zitunganya ibijyanye n'amavuta. Mu bijyanye n'ubukerarugendo rero nta shiti, nta kibazo, ushobora gutembera muri iki gihugu, umutekano uba wemewe, ariko kandi ugakurikiza amategeko n'amabwiriza abayobozi b'iki gihugu bagenda batanga mu bijyanye n'abagitemberamo. Izere ko uretse Balthazar n'umugore we bamaze iminsi bacicikana ku mbuga nkoranyambaga kubera inkuru z'amafoto basambana, umwe asambana n'abagabo, umugabo nawe asambana n'abandi bagore batandukanye. Izi nkuru ngira ngo mwarazumvishe n'ubu muracyazibona. Nakubwiye rero ibindi biranga iki gihugu birimo kuba ari igihugu gitoya kuko gifite metero kare 28,000, kikaba kandi gifite miliyoni 1 n'abantu 900 n'imisago.
abatuye iki gihugu. Ibindi kandi ugomba gukomeza kumenya kuri iki gihugu nuko iki gihugu givuga indimi zitandukanye zirimo icyespanyo, igifaransa ndetse n'igiportugal n'izindi gakondo. Kikaba gifite umurwa mukuru bita Malabo, ariko kandi bakaba bari no kubaka umurwa mukuru centre, kuko iyi Malabo iri mu birwa. Iki gihugu rero kigiye gifite ibirwa bitandukanye, kikaba gifite n'ahandi hari ubutaka. Barifuza rero kuzashyira umurwa mukuru ku butaka bari kubaka. Iki gihugu rero gifite byinshi wasura, gifite umuco, kandi abaturage benshi ni abakristo, abandi ni abayisilamu, abandi bafite amadini ya gakondo asanzwe. Nakubwiraga rero byinshi kuri iki gihugu, nizere ko hari byinshi bakimenyeho. Akaba ari igihugu cyakolonijwe kivuga icyespanyo, akaba cyarakolonijwe na Espagne. Ibi rero bikaba bituma ari cyo gihugu cyo muri Afurika kivuga icyespanyo. N'ibindi bitandukanye wagiye wumva muri iki kiganiro, nawe wakomeza kureba n'ibindi, ariko ibi nibyo nabashije kukubonera. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, nizere ko hari byinshi wamenye kuri iki gihugu cya Guinea Equatorial. Reka rero mwifurize ibihe byiza, mukomeze mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde. Dusigasire imiryango yacu. Inama twakura muri ibi nuko kuba umugabo n'umugore bashaka kugirana ibibazo, umwe agashaka guhima undi, tuvuge ntabwo nzi histoire iri inyuma y'ibi ngibi, ariko kuba umugore yagaragaye asambana n'umugabo, hari igihe ababyeyi bahimana, ariko nyamuneka mujye mwibuka abana bari inyuma. Abana bari inyuma bakeneye urugero rwiza, birabakomeretsa, kandi ibikomere byo mu bwana ntabwo bipfa gukira, abana barabikurana. Kandi nujya no gusohora video isebya umuntu, tuvuge nimba ari ikosa yakoze, jya umenya ko atari we uhannye gusa, ahubwo uhanye n'abamukurikira, umuryango we, abana be. Niba ari video ikoze isoni umuntu, mu by'ukuri menya ko uwo muntu afite umuryango, menya ko uwo muntu afite abana, menya ko uwo muntu afite abuzukuru. Wenda mbere yo gusohora ibintu bishobora kwangiza reputation y'umuntu, bishobora kwangiza ishusho y'umuntu, jya ureba n'abandi bari inosa, abaziranenge bari inyuma ye, bamwigiraho, bamufata nk'intwari. Umupapa ashobora kuba ajya hanze akabice bigacika, ariko iyo ageze mu rugo aba ari dadi, aba ari umuntu abana bigiraho. Ushobora no gusanga mu rugo Balthazar umupapa mwiza. Mu by'ukuri rero iyo usohoye ibintu bigaragara nka biriya, bituma abana ishusho bari bafite kuri se yangirika, kandi ntabwo yongera kugaruka. Niyo mpamvu rero mbere yo gusohora ibintu byangiza image y'umuntu, jya ureba n'inyuma ye, jya ureba sheni imuturukaho, bizatuma utekereza kabiri, urebe ikindi gihano waha uwo muntu niba wifuzaga kuba hari ibintu wamuvugaho cyangwa se wamwangizaho. Mwakoze cyane kubana nanjye, Imana ibarinde, mwiteho. Nari Devote Uwase, iyi ni The Voice Live, naho ubutaha ibiganiro byacu. Bye bye, mwiteho. Isengesho ribe irya mbere, hanyuma ubunyangamugayo n'ubugwaneza tuburage abacu. Bye bye.